Ka jingyai dawa jong ginong tray casual hakatanat ka kot kya Haribhoi district menta kesengi kini ginong tray casual gila penlong biang ya ka jingyai ki ka bajajai ka bala penlong da ka bayang badra ya ki plakat hakmat jong ka office tray kam jong district medical health officer ka badon hanong po ka balong ru hakmat jong ka civil hospital nong po hakane kesengi nakaliang jong kite ginong tray casual ki batray ha ki PHC ki sub center bad ki CHC baper ki badon Haribhoi district. Kini ginong tray casual gila sedang ban penlong ya kini kejingra plakat hakmat office tray kam jong DMHO Haribhoi district nadu kapor khatway beje menstep bat pensange hakapor khatar beje sitengsengi kabalong shi kenta thik kabalong katkum ka jingyo jingbit jongki ban penlong ya kini kejingyaki ki nong kit kam ki bahakmat jong kene ka kenhun ki nong tray casual Haribhoi district haba ajingkran ki long bagane ki jingya sha jong ki kabala bun snem bat ke jingbom patiaw jong ki bor sarkar ban pentri kamno ya ka skim MRCW 1996 ya barok ki bala tray palat ya ka snem haba presyang ban le ekren bat IDMHO Haribhoi district I Dr. Mrs. M. Imli ilong bagane ki jingdawa jong ki kalong ka bayaj bej namar nakaliang jong iru ila shimkhya banle ikibadon kam baro bat kermen ru basyen on sala ban pentri kamno ya kene ka jingdawa jongki Henry ila ong ba menta ompat la banle Henry syen on sala ban pentri kamno hadin kumba katto kene por ka jing penlong jong kine kinong tray casual ya kene ka jingyaki lawan poi ba Marcus Martin ubari presiden jong kaseng bahalang HNYF na Northern Region kumban Christian ya ka jingyaki jong kine kinong tray casual kiba dagis nem giladon hapdeng jong ka jingyele bat ka jingyasya Saisin nakaliang ka Haribhoi Progressive Health Workers Union ngai kuble ya berkhot prad khot ki bra simanta kana jingyaki ka jungi kata ki prad khot bra na boy rambong ki bra ha Berni, kibran Hamdan, kibran Hamsning, kunjur nopo. Berkunjur ke jakam sepatar kama, kiwi jakam. Ya kublai sen ne kajing kloy jungki ban, ya snok tilam kainian. Kainian saya sen ke kubur belong ba. Ikerpat ban ngidawar juga por ya ke health department. Ibor bahalor ke health department. Ban pentri kam no ya ka megalia regular ka shal worker scheme naik pedro. Karena ka scheme jong ka sarkar mekhalia ka ong belong ba. Kino tray casual gura tam spos nam kita noya ka hok banyak regular. Kubulang mentah pohel di paman Haribhoi pan. Kidon kino tray ki baladan arpar snam, arplai snam. Kaba karta jiki kala lalu hampun hangna. Hadu mentah yaki kidang skor sak casual. Nalor kata katulok baona smart ngimyo ka parabiang. Nalor kata mjudon beperkhat lam namta kata regulation itu. Kajing no ka bangilap lengba ki RTI kalong ba. Hakiwi department ki pentri kam hok ya kana ka megalia regular ka short term scheme naik pedro. Season ba phila tam spos nam phidai ka shol phila yo hok be regular. Ada health department boleh melak banai kata. Te ka jingkli ka jungi ka de kata bar hajo por ban pau bolong ba. Kum ko union hi nimdon kata jitmu bolong banyak hi nemen pensniu ya ka milang salang ya ka ba ka met milang salang. Ka union bar ki dekhot ka union hi kemjet ya ka jingi Harga jinghi jet ya ka union. Nimar sen mi skmat nomor balai nomor dan plat insya Allah. Ba tak kababurom nakaliang junga kawai na kinong tray casual woka jong Haribhoi health department kepelajaran kot arthusnem ni kendo ke jing akaba kas nakaliang ka sarkar ke klempat pentray kam ya ka RCW akaba ngi dei banyo te ngibu ke jing kerpat ke sarkar bahkan snowlem na kabenta jungi kinong tray ki baret apo jong ka health department bahkan penrung no ingi haka RCW bat ru nak benta ki bala kausnem jerong baro banginyo haka RCW bat baka jing siru kan nya kat kum ka skill ka bangin dei banyo ari kum bakalong benta baro niyo ba ikajuk ka skill nalor kata katulop jungi ru kamlong ka bayat bej kadon kapor ka bangi hap up taki babun panai wat hadu sislam banginyo ikana katulop tekane ka bu jing sibun ingi kum kinong tray namar ngihapan pendap ikayeng kasam hamtam ko makane kapor kadon kane katma covid khatndai kaba ngihim banse banmi banyatur ikane katma teladangim yo ikapisa kalong kajung ka baksawi ni dengi dabu kajing karpat red ka sarkar bakan don kamensem jing snolam na kabenta jung ki sekretari ki baret apo jung health department nang bangin nang la bantai khamha susu ikakam wat lada nimat isipun kiting kapteng kiting tray kam kitungi Kamdai kendai kesin ke ba adu lapno kendai lane kendai kesin ke ba niko ke bangi ji kendo bat sngap iki jong ki casual worker jong ka health department Haribhoi district ngidap
naka jing sosi ke bakrau ba nadu kisnem ki ba lakam larim so ngi yosmo kan dikasur ke baki ya pertah mo mandawai ke hok nak sokar ban petrikam no katkum ki kendon ki ba ka sokar klap labu atau snem kerkenai kenai kenriu serai wala amendment ya ka bill ban implement lande ban upgrade iki kum ki regularize no tenrai kumbang hi golong ba ki dong mi khmat ki officer kim skap ya ka jukut jungki te ke e ba penlong engi kata kamram jong sarkar ban le ne kamram jungi kum sing malang re ngi kren lada ki staff jungki ki badon ban penbit penbiang haka tenak terkam jungki kadi kamram jong health minister jong ka sarkar jela plus ki officer bari pej ya kaneka district jungi te ngisu mondong ngi prem ya ka health department naudu minister bapej ya ka kumju di mesyo blalej bat ki badang don dumenta ba ki le matla andai ki kam ki bakhiatam ngasngo ba habangawan dia bang hospital ngi bagi di gine ki batrisdom te kata ka dei jong kemat te lada ka sarkar kali menti ka mentoi na kine ki casual worker mola bonong no kasim kebu da kecing long sida ke jungki ngai kan boong ki officer kene ka department te ngasu e kelong ke ba penbor iki bo walaupun bor iki te ke badon kami ngi iba anak kalian jong ka health department kala don kam ban regularize no iki ben pelong no kita ki prui ke balong permanen kene ka department kenang ba ki kimnom don jimot bo arlai jimot aba wan tre hang ne habli bala bang sigiwe longing bala pendap yang ai kesem hama pelong permanen hang ne kemut ba ki habwat i ke bala si juwe ha ke juga por ngi kentu hai kemar no se gine ki staff ki jumbi ki batren tak ko ki ya ka biang jong kinong susnom jong kajela ku jungi ngasu benong ngatrai kamne tang haboi baki casual worker jong ka health man ki kunus e mana kisam ada ngi bonus toy aspangun e mo ki kunus e termar kita su benong bakane kecing bi jong ki casual worker ban rap lakat mata kasih golong kecing perem ya ka department ke jung le kelut pa kecing le menti ke joki sole raja am ka sarkar jela ban sului ban suet iki ban su khendo thalai ki hadu ka tulo bro teng haperkan mangi samalang golong le raja kamne ka hade ke junga ka hade ke jung ke department apa bila pun krai ki staff ke joki de ban sium ka salari ko perlu pia teng don sistem pi ka wis nai kadar nai ke jing siu kom don nalor bagi di casual ka jing siu ka berit nalor bagi trishtam mil baski rai wat bersiwi ka salari teng hapun namangi penfun namangi ya ki officer bari pe ya ka kolong leraj bi ki kam bagi tre kolong heavy mid berski rai ka jing siu bat ka ban regularize no ki rolong binot sarkar tu ni selna kita ka di kli bat ngala bundong ba lada ka sarkar kam skap ka jingpot juki ngan tha mangai ki bundong ba sange no amat tre higini ki officer nang ne matri ki officer nang ne tengah kentu ya ki officer ko mengajukan nak kapor hilale yu ya ke sithi ke ba pipa sa director jumpi bar kiloong bangi ap tang ya ka tarik bat ya garaju sarkar ban ai ka rai ngi bangin laki ai kata ka regularize la laki mai ringa asu ponong ba ibabuli bala trei la cross ya ka spoka sa snap la dai la mai mental no pinai lahap penap mau lahap kawang penpayet lahap song surok kemut ngi soyo ai gahok ngi rai kini ki wana ka jingsop da kalenti lada kimi madan maki kai benja jaburam ke celaka sungi jaburam ke sukar ke sungi jaburam ke stik ke sungi renga hong tang kowe kana mun kom kita sngap ba ka tunang skor jompi penurlong no ai jing dawa sungi tang ta na kalenga echunayo mo kamdon ne na marpa palengi long tangki noirap nasaba rai ban kuralut adu ada ban poi kurasha ka di merjupi siapa ke office jumpi ko nglak lese lak pemik ji keluar nim ko on mi ji keluar hakani ka ski kompetisi ki jung casual workers ne ti nga hakati sha ngala ong yeki ba kala adon ka progress ba ngaru nglawan hi seti sha DHS banyak keren ya kadi ti kala adon hi ka harakan sai so hi ti
ya kata pada ngan su ya le ban ra ya ka e ko bo nang ni sate bat kata ka approval kata ka jingle ade nang te na DHS na directorate tiga su ong ya kini ki casual workers ani ba nabar mentang kadang tentang nasadap arbana bahkan try dia ngejo ni di mereka ya nak bentar joki ngalai le hi ban ikijing joki ngalapan semua iki ngalai leki sedia CST ba nangni syakmat ladaki don kadu ke jing semua artatin ni ke jing semua yu kimdei bakin su le suai dak protes lani strike bakin nimtri kam hari kila dei banwani kendu suai nga long bakin suthu bagi le nawarkan ni long ki baterai yang di kibun ki casual workers ki hospital bahkan nem tu ko ka jingtrai haki hospital khantam hakani ka for covid ti hakaji sha bakin le kini su ong yaki ba ki dei ban wani kendu suai yang ni ya ka bagi kuat ban le namar ya ka bangi la le ya ka bangi ngala ra ya kan ka kubuat setisha DHS ti traikan sa seiso hi kermet pakan sa seiso but ka syong pat dia haka government kumdu bahkan le ya kan ya ka jing bahkan ya ka jing anu choki kan